honeymoon for winning the arm my Obia Subo could buy my people say and I'm sit to blind but I'm in chain. Now I'm in front of you paying. What does it show now can long story tell me? It's all go like a yo-yo. I spit bars like a beat, that's my mojo. Resurrected, top selected. I make the beat shake like an epileptic. Tick, 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 I think I'm going off. I'm showing off like watch me. I throw 'em off and I can read out fakes, that's my success. True amount. Now what then our life to say? The way you pay, Obia Subo could buy my people say and I'm sit to blind but I'm in chain. Now I'm in front of you paying. What does it show now can long story tell me? I guess I'm in front of saying. May her opa bla me my musica. Friends will count. Now today. Yeah. Se pray no ebetu ane 9 o'clock when you 9 o'clock one ma me ni unu hwe ka bi nti e fast mati ya frame me oh he want it me adom now say it na do we nya you bia na say mo na wuti nkomo ben nkomo udi about oh I am pa Mr. Slim trouble and to me mini what you say me mini oh pe the only one super oh po bia perfect obetimi do akọ Dubai me some lens doors se si obi kra na so okọ enwei and pray betu my friends so madam ho awa akra ha still now we do enti no me so am bona as pray to me madi musica na da ka bibia say Dubai now kind no asa me ni ji hu bi sa enti na say Dubai sa ka me bi me process oh me dey Joyce oh nan 2 years ya nam dey Joyce ni because your friend Joyce afiesa eh sa me dey koi one cry dem man housemaid edman dey beblo ho mama your housemaid ho your storekeeper and cleaning and housemaid and the teacher doors mommy doors what you say and me my class dey chow so nyamba me bi ho habitim so dinaba okay matina say waka matse na monwanu nwenu bi ofia no me kwa kofufu nwanhwe ni me sha Dubai ne be den e be boa me good boss ba dia obeye eyi nti o de bono bangu so okay bono bangu so enweni mama from aba be phone me da so silence aba aba so die bibi anya me no me fufu ho no afel as me from the patrona why you know what happen like baby do kaswa what you say o do also show Mr. Slim Tramon to obi abechiro what you say Mr. Slim Tramon obi abechiro class matu din with you so no you Matt me die me feel so what you say that's into there me ko nti de besi bia why me to move back and say me feel ka yo Matt to me yeah bye yo bye that's it used to roll with terror back in 08. So now I'm with the Simmons sipping rose. I've come a long way from Chimugu. Chimugu. King. I want to bet King. How are they, Mr. Slim? Hello, I'm here too. Shana, you want to sport, right? Cause I'm a killer. I leave them in the gravel pit like Ghostface. Make them drop to the floor like a snowflake. Make your jaw drop. Make it rock like Nana, wabetuna di sa de oyare ana. Is the bio. E de na ekoso enti ani wutifia wuntimi mmoya amane. Is that all? Is it the Jumana sem crampo da say cra. First me tell mo kakaka ba say the ones na zen nyina de biam so me tifie. De biam so me tifie. If you so ayefle me so am yo ba mi nya bibia am pese me tokra
na ya asem krama adwuma na asem na wo ba beken yeni na ye tene by ala na na ede ye ne sa na isi adwuma mode na asi na se o de mpo de nka mutumi koba krampo ba me de ni mpo de kra o adwuma na ye no mo se no enyama boy de ena se na adwuma na en fat first na ye adwuma na sika ba no se sika ni ho enze o se workers ni bi enje adwuma ena o mo se workers ni enje adwuma mo ma ebi mu jai sa ebi be kame but once na o mo ka chem se mi su enje adwuma because onye ye boss onye sika enfantia enyi na e ka ye dosun so ye dosun mo boss no ye sa wa anya ade e wo so mo nyina mo wo na sa akatua ne kura se first na ye say ya wote so na mo obia kakra aw azem we oge na Ghana for ye beti ye ho ase de me kalodi ka meti ase se bia ne nimpa ni tua o 10 cedi na o se efe de market ne nyen to beti o 5 cedi enye obia no beti ase o e no so on ha no ho be ye se sa de no because onim se obeka won ti ase nti e no ase wa kofi onye adwuma na wa ye but no man ha me pa because eno na me di hwefie di yan kakra ze no mentene mo so na mo boa e boa e ho ofie kakra mo na mo dom mi onya sapa de nka asem no akobosu Jason so kwa adwuma oba me ni mi ne be kan yeti abom na ahwe kwan ye be fa so a ye be boa de be si bia no me wa so aye de ati me kwa ni mo me kwa ko ha de bi o ba mate o na nju o na nju ye kum so mate o shi yo me ni o we nje sisters na mo kwa fa madra se shepe de pota de we ni mo ai mo de si atwen wa wo man ti e kwa eja ti mo ba twa ma ye nyina ya kwa mo kwa eja ye kwa eja ni enje ntwa so ai asem de da ma kotie she no ti ya mo ba dwiri mu se no de bia kwa di biba pesa wo wono kwa boy yeti Dubai akwento e bia beto se bam ye ne mekobi se o do prio muni enya Dubai fake connection bio sa we die original mekobi me so we start me fa de phone me fiase mekobi ba na original na ya won sade unya abe ko so ya won style nya me konso se ne o mo adada ya cha no nti ma adwen kra ni we die ni pa no minimum no bibia me bobuta mo so ko taade o da mo nkwa mo mbra mo be ko ni ba die nyina na fo me ase ade na ye ko jina pass mo friend tu de na ye ko mresia wa so mo kwa mbra ntamo me de Dubai ni me ko o de ya we Manti abi chamo yo bye It's all go like a yo-yo. I spit bars like a beast, that's my mojo. Resurrected, top selected. I make the beat shake like an epileptic. Tick, 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 I think I'm going off. I'm showing off like watch me. I throw 'em off and I can read out fakes, that's my success. Chew 'em out, cut them all off like split ends. I do my own thing, they ain't me. Let's get that real straight now, GHD. You can hear me on my yo baba Mr. Slim kai manega Charlie ya hwe sao sa ye fa se be sie wa hawo Charlie ye hoto sa yeah Dubai agent ba ko so Charlie that ya say open se o de be ni aje open agent we collect one wa Mr. Slim ba ko wi ase bye anyway unim maybe so ka ya hwe o pa o sa me guys because ya ti akontuom ni sa eso unse Ghana de wa wanitua abrobo ni nkoyie kura o so ni tia uniskat say ya ultimate no na okay ente nanka me guys ni plan se nanka e be hwe bebi awo na ye hia office ka ne ye no e boss appoint ne nyame ya adom a ye hia o street ni mo ti ne ye nim komo nice one ente yeso ye pese boy e bia kwan de ma kunye kakra bi de ma ne mutima boy na yeso ni a e kwa ko bobra ni vi
nti akonto na asem na mo no ah bro ya bobra enko ye chele akonto no ni Mr. Slim so person tu kwan a me wo hia mo agye nkwan no so ati ase se enuma bebregu wo so ati ase warehouse your store your security and your carpenter your mason just enuma bebrebe driving uni me pe warehouse o e pe security ni e ske bebe ntem o mo security adwuma ne de ske no wosoro oh security adwuma de on se ho no scan wosoro ni ade ska wosoro pa ano de e dene enti security ne de wa oni twia e bo ne so o so de o ye adwuma na masa 1 year o ba bibia no apetimi ka se 2 years 1 year bibia no ka se be nga na ontimi nye enti boys no no de o ye ya o sim security e ma no mo pa de yo no o sim store enti unim metimi do akọ ne mo store ne de ye security de ne die 120 million 120 million and so dia pa watch a quiet 3 days in South Ghana watch a quiet 3 days in South Ghana scam ri baba no udi me kono ana mi nketu ene da sai wakachi ane hono akachi ano skit akachi ano manti bia 150 million 150 manti bia 150 million manti bia 150 million manti bia 150 million ibe sama be ibe ma ba bia abeda wa combination be di obi bibia aka ho to ba ya hard ho oye ba yam pa dada o won say won say chele mo na ntweketu bi osremo bro na kama ton nyina o chele o ma fa ma bo o mu do mu queen me catch no pain me Emilia Blobe me am de ko ya nesisi woni ma fa me sas ma bosters na mu flaman me na bo ano admi tu kwan masa o mi na ko ba kan ya papa ko ba be condemn o mi ya stars ko ba be condemn se Mr. Slim ya papa yeah so ati ase titru cry se papa we school no be se wo say me den ma mi tu kwan me ene ne mi tu kwan ne o ho ma mo bless school and cry come school matu di anya ne o bra me wana kamera wo fra me se me fuma ni mi twa ade ncha na ma be twa me kun wo se me hwese school ne ko so an me twa me dem me video am dem e man kun o mai was asa another contract 2 years account wo 2 years was asa 2 years you know so security na che say 2 years 2 years aso a wo asa 2 years obi ana be ba Ghana be hwe abusa na che say wo na wo ba sa gina mami ana mia ni wo jentene me bro me kasanche eso me ya wall panty se nde gisa me ka kire me guys no and dimo godin komo enchire kan fo so wo problem no for we skante o babu no ba me de matom na ncheni nyina ne o pe kura ton ne fa onyom nyina akwa abuchiri na tom nyina nko sati ase na ka me ye chele me da spa ya me sira o enti me duro ho ya baba wo ho why mon bra office why okay bye bye you hey Carol emergency ko ma me no mudi ye adwuma no ya beto on say cleaning and store and see ya available e wono na the woman say guys me buy na me see Mr. Slim bi akwa na muti ni dia yeah temene ni aye fila ni nyina akontu ehun sem sa eso eyeso obi na beka ya ye ti Ghana ha abrobo na ye start da enkoye asasi ko undimi to wa pa so yes to adwuma no 10,000 na ba so e cleaner no eno so ye 8,000 so we had ye be boa na sedo hwehwe osika be so no aye de wa fe mu ya ko ye nwan ma ye ti ase die mitimi nkonya de enjaye mitimi so on sa de ma ye ni nyaw ni samo so mo passport ana obi a we kwa de ke easy class e be de ye be ko what you say intimi say wa wuti Ghana ha se bobobra for wani hwe nipa saying it misidan single wuntimi mboso this a 5 star no abo so to acha 2 years 3 years asai what you say enti mi hu no na odi fila ni nyina tumani mi say obetima aboa ye wow ni ye ko kata ni Canada baby a opebia obetima aboa o kama se ni na asme frame so memo details ni bia na ye hu de be ye ni mu ya so asempa yes so se me de me kwadwo fo nti me de store na 10,000 ni kwadwo
no ana no ana mpe me waka krebi da honti e wo se me ye nam ko bo me maami adwen maami sira adwen kakaka me tu maami tirim yes afina ya kwa ne ya kwa ne nam ne ya bre dabi aso du kwa ne wo start ujuma ene senka ye wo yi ujuma pepepe o pepepe wow what I say nti wuti Ghana ha ya tia ntimi eduani kura ye bedi kura ye din munyina esemu we ba na man fa mbatu anu aye danfo ana ye ninam what I say nti okan ne de me de ma close me de mako mo ne ntwe kakra bi wo sirem ntinanka maka che kura se maton na ye se bi a won pa kura na wo baton de akwa no aton because when me say de achi bi kura ko ho a edan ya ejuma na wo be ye no wetime abatumi no nti ejuma na obubo ejuma ne kire me se carpenter sembenda tailor security hotel ejuma se ejuma ni edoso ba mi no Dubai ho Dubai wa wani tua me manyizu nti o kan manfo do mo ko bakura masa enye esema esem kitwa what I say ede menya kakra wo agwa ujezi nako na ni abra so nya serious jano odi ya wo sister sama mo ni tia ense metene ejuma ya sema say so what I say ba me de nga clean na no ka because 8,000 dia just en ka metonto me de mo nyema ene me quarter plot bia ewe jire honum nan ka makoton se de be ya metumi dia nya bia ko nya sa de me da ana me se ne sare de danfo na ye nenam ntesem bi se no na man kan kire mu a na mo Ghana ha na mo ti se bia me matu kwan ma yeyi agya mu a me nyi ni se me ba Ghana kura na me no boye fwan me kan ke be me ya na me se me de esem we baba betumo ne mu nyina mu nsom ne ye ntu kwan chale ye ko bobra because what ha untumi si dan yo me kam kire ni awai waka se bebebe na ya say ahumbi paint na abo asewa odi ni background na wayi ni atonken enti media akonto ni de anya de ameko obi a nipa owa kanu no ohun sonso a na osuro no so what ya say enti media la akonto ni de mama mfa menka menko because obi di bia ya me ya jimi sika ya masa mama mfa me di nga ho dongi waka se pi asemna ye brother de abeto no e life what I say masa mo be kwa mo ti asem no kan ti Dubai o Canada Australia ye free Ghana akono wo se wonko onye wenya Canada wi de o kan me city boy me support o minimi na ni adwen because oh boy wo se carpenter tailor mason skeleton masa me de kwase wa free yan a ye tra ha waka asema ye de me de meko me se me nko mo be kwa so mu kaso se de metene bosh enye full bokota na se ko ba betima to full plot momu de bosh je ton na wo ka se kwata wo ba be to full kwa be to kwam na broso ebe si daya kese wo Ghana ha se mama o mai mo adi o mai mo adi mama se ye kwa adi echi ni nko wa ye me dai se mi na ga mi nga mbo ga jama na me ko obi on na wako because na me guy bi no so ope but na me si baby aye wo no e wo krom ntina me pese maton ba se de minia wa kire wa adwene wo so wa kire wa adwene chia me what's it because of badwene ba yenye nanfo no anu no tese asem no wa frɛ yi afiri fie dia betra aka nsɛm na kyerɛ wa ya de no 25 ade ba ko wose wo hyɛ ne nso ne sɛ Mr. Slim no mwai pa na wo krowem what is Mr. Slim edina tu kwan ana sɛ wana abegina krowem abodahura conference center so aka sɛ Mr. Slim na de me call Dubai hwan na wo efi sɛ wo ba krowem what is Mr. Slim edisa ne panetu oyiwa ana da hon mama ka sɛm nkyerɛ wo sɛ wanya wo sika papa bia menua papa adwuma sua sa o ma na yetim no Ghana e ma yetin sɛ wo kodi Mr. Slim na chi a wo ba kyerɛ ono wa hwɛ ne honam o enipa ya ne honam sɛ ono nimbia bɛ no wo a ɔdo ba betu kwan
Masa, the Ogolo Cano, on one, no, city boy. The Ogolo Cano, on one. Oh, chairman. You are doing why not? When you were sick of your fire business, I never wow. City boy. My own say, Meno Abraboni there. Meno, yeah. Many are to answer the bay I in a book. I can't someone on our first and I would do. Yes, you better quiet. Hey, you better quiet. Ah, Ghana for Baba. Mama and cousin Joyce. We are seeing pap. Bonnie, I'm a young winnie papa. Ah, oh, what was some to what I'm Nipa Bonnie, I'm a young winnie papa. Nipano, would you say, or you good? Oh, you're good. You're fast now, go penny panel. No one talk or quarter plot. Now, Miss Minia fast. Now, come on, mammy, I drink. Tomorrow, young Mopper say, young Connor, it's now. Okay. In your uncle. Honest uncle, a sonko. Miss Miss, yes. Me ba se me bobo bra. Nyankopon na man is a hit we so ma akwate se bia. Akontuo ho. What is it? Fe, ti asem na me kan. Se wonnim na wodi ahokyereki. Ubeti ni su. Sa ono so odu tu kwan no. Ono na busuafo nyanya Ghana ha no mo. O ma se enfa ho. Wan enfa ho. Hwefia watim. Tie. E wo mo se wo ska de na nso ne fie kura wasi kura po nya nsinwie ye. Na se woni wono obi bebo na attack. E so onfa ne sika ma no. Masa, obekwa ko jam wasi kwan mu. Sa slim basto say, slim no. Sa no tie. Obekwa jam wasi kwan mu. Mama nchama de. Aha no mi ni dan. Ba wontumi hu se bia mo dan wasi ma na mi ni dan. Ntia bia dan wasi ni kura po ne sa dan na nche se bia ni fie ba ko pe o. What I say? Enti dia me kan de o de wa wo nko no o de jai sai mini problem o say o yes we na tabora so nti na just me make bia ba ye ko ba ni yeyi a enya na o ba ba ye tabe what I say e o fio so fi na obedi a ni wadi wa me ma ko hwem shebrem me ehun say Ghana ha na me kene be boa me onya konfo obi timi tu kwan kwa America won ko yeyi Say me yaman broken hearted. Joyce, nada na so why di. Enye she. Na say you say na otie. Ara ni mama yaya. O mama yaya na na wanye yi. Onye yi. Aden. Yeah. Asamaba kasam kasia ba se me ya ya nye me wo de be nya me hu po ada wanye yi na me ka chi me nya yi o chocolate be ene ya sem kasia pa o da ka chi asema ya Mr. Slim na se me se na be ko ma e ko di ye nyina me se bibia ye me kwa kohwe na kamene na huzie be so wan ambiko ju ya ni container no board na bone nyina o ma kade nyina so Joyce to be busa omo honum say e de na esi a ye tu bla na yi na fi wono omo ka je me say o de manfo sikadi o de manfo sikadi o mi nwia ye rade me kai Joyce what di mewu What do you mean? Yellow crack. Minya. And the corner I may ye come in quite dear. Oh, come me dear, get her make no mummy and I made dream. Mamma, me and I made dream. Hey, Joyce, what do you mean? See, me, mammy, be sunny, and some men I make what come up, bomb mammy, I drink. Joyce, what do you mean? Joyce. And he say be who say Mr. Slim or say Mr. Why be who we Joyce. Debbie. Agona Woody. Joyce say agona bi na Woody. Me na to bo wate. To bo na nyam kwa musika o. Nyam kwa musika. Lord na me ko ton ye. Me say so ton ye say de be ya menya sika me dem nyema.
masisa ni nyina koton se de be ya metumi atu kwan no Joyce ka kire sa agro na wudi Minya yeah Minya agro Joyce said tibawu sam na me ka kire mu no krasa na me ka kire Joyce by tie wo be fis kanaba Caro Mr. Oblawai Caro Juma Semon Yemilaso. Just this is an opposite me. Then I pass me, Mr. What can be fired then? I don't know. When say, or tears a one we young quite dear. Minya, Mr. What's it? Fetch me, why? What guys? Hey, what guys? Now what's your man? What guys? Where am I? Adio, make my kwaba. Na chama abreme de, then I want the breme. Obolo, stop! Obolo, master. Baby, am I down Obolo? And yes, ya kwaba Obolo. I don't want to know him. Sam, Mr. Simono, huh? Sam, me china on, huh? Ni ko kwa na binka na ba ni body. Hey. Are de be na ekoso madam kwa bibi kosi wo ha na wo kwa na brofo na bomu asa mo ko Dubai de ho ye guy minia kasa ntentem wai are de be na siye asa mo anima ye do bibi are na ka ye kwa ye gina ha asamunu ma ye style no se bag boy echi na ye sa siawo na nka ho ana obehun se ade ne yeye e kodru ho no oye ne soundboard say drive what and what police for abatin nyina ente wo de don't give no de wakan first na nka yete ase kura na nka sa ade we na nsie na ise miti o kasema watwemodi enye sa mo antima anko wo sa ko no office won so a o ma sa kurosu no police for be kurosu no hwe o say ebibi for maso den asamene ba me ka kire mo say munya abotre wuti kuro mi wanu won se wode na tu kwan amana kwa ba be ka kire o so on ebiane se watwemadi yo obolo jawbo because ebia so we foto we eye jawbo majibo no mema efutuo esa kire nipa de senso we yo tufu na so wantia wo be kwanti ade mo mani na wonom Mr. Slim wo mani na wonom kwa we pa nke chama me ko top akwa ya de why nke nya na na mukofie na mukodidi why utia dada ma me matom na ntwe nyina sa na tie unu obi ya de ya mo nwene nkwa akire ansa na muduadua mu se nipa na oni wa wuni wani e bu twa so na me de me comedy ai chele odi aye Sisi aba posel makoko jo chale wona wow eye wow bema ti se ska me ko fo na dia oye na ka wo odi wo kwan na ka wo nya kwan akwetena ho a na ka sei na wo baba babome wanya kwan ankwa no afi de wo baba babome enya hwe na me amatom na twe ni nyina Kawo kwai no ni se wu dwane na me wa wu dwane na me a wo hye na se da fa so ye oni onim se na to no wo se no ena ye hu fa yesi kama ye Hani muna fasila woni ndi wa mama ye ha woni ndi wa ma bla bo ha woni ndi wa ma bla bo a wa woni ndi wa ma bla bo a wa shana me na hu
Sehuna kwa. Sehuna kwa. Swale. Munyanu wa swale beba. Ye jano. Janu wa swale. Mbe sabana ne ka. Swale jina hono. Swale jina ho. Jina wu jane akwen jina ho. Ni na wanya ma. Ni no na wanya. Ayi so mu. Ni no na wanya. Pastor obedwane. O jane akwen. Me so ni mu kula jina. So ni mu jina. O chen Blawani. Achi. Ye na tra ma ho na mi. Jina. Fata o no ta fa. Se ne ho ni no. Che. Woni se wo ba ye bu ye kwase ya bebo. Ah kuta. Wo so bu ya wuro bu ye kwase na wuro. Wuro. Hey, jina no. Jina no.